Dragi prijatelji vaterpola, dobar dan sa plivališta Mladosti na Savi. Pred sami smo početak prve polufinalne utakmice Kupa Hrvatske. U toj utakmici sastaće se vaterpolo klub Primorje i vaterpolo klub Jadran Split. U drugom polufinalu igraće Mladost i Jug. Inače, ovo su dani vaterpola, dani kada se završava jedna kalendarska godina i sumiraju rezultati, a najbolja završnica je završnica kupa za ocjenu prvih uspjeha u ovoj godini. To je prvi trofej koji se ove godine dijeli. Evo sastava Primorja. Vjerujem prijateljima vaterpola dobro poznat sastav. Frano Vičan, Kozmin Radu, Dario Rakovac, Ivan Krapić, kapetan ekipe, Deneš Varga, Sandro Sukno, broj 7 Petar Muslim, 8 Antonio Petrović, 9 Daniel Varga, 10 Paolo Obradović, 11 Anđelo Šetka, 12 Xavier Garcia, 13 Duje Lovina, 14 Ivan Buljubašić. Za Jadran iz Splita, momke sa Zvončaca, nastupit će sljedeći igrači. Golman broj 1 Marko Vlajić, 2 Luka Milardović, 3 Maroje Gluhajić, 4 Nikola Milardović, 5 Luka Kaleb, 6 Eugen Tonković, 7 Toni Santini, 8 Marko Maras, 9 Petar Popović, 10 Ivan Rabadan, 11 Ivan Banovac, 12 Anteo Divković, 13 Tomislav Ančić i 14 Marino Divković. Treneri ekipa su Primorje vodi Asić Ivan, a Jadran iz Splita, oprostite na grešci, vodi Mate Jurčević. Inače pomoćni trener, budući da je glavni trener Misad Zajmović na četvrtfinalnoj utakmici protiv Poška dobio crveni karton i danas neće voditi svoju momčad. Evo, igrači se polako pripremaju za početak utakmice. Možda dok utakmica ne počne, kao uvod u priču muških polufinala, da spomenem da su danas i žene igrali svoja 2 polufinala kupa. U prvom polufinalu Mladost je uvjerljivo bila bolja od Viktorije i Šibenika. Mladostašice Žabice su pobjedile 24:7. U drugoj utakmici, koja je bila puno dinamičnija i zanimljivija, igračice Bure iz Splita dobile su Jugašice sa 9:7. Njihovo finale između Mladosti i Bure na programu je sutra kao predigra muškom finalu. Evo, dragi prijatelji vaterpola, vjerujem da ćete danas poslijepodne moći uživati uz Furki Sport streaming. Pripremite grickalice, sokove, šta već, jer ovo će potrajati, imat ćete priliku gledati oba dvije polufinalne utakmice. Prva s početkom u 16:15 za koju minutu, a druga od 18 sati kada igraju Mladost i Jug. Vjerujem da mnogi od vas, poznanici i prijatelji vaterpola, vrlo dobro znate sastav Primorja, koji ovako kad ih čovjek pročita liči na sastav nekakve all-star utakmice svjetski poznatih imena. Od bivših reprezentativaca, legendi kao što je Frano Vičan, do sadašnjih reprezentativaca što Rumunjske, što Crne Gore, što Španjolske i naravno najveći broj reprezentativaca Primorja su reprezentativci Hrvatske. S druge strane, Jadran Splitski, mlada momčad, trenutno nije u zenitu kvalitete tog kluba, koji je, da podsjetimo one koji već duže prate vaterpolo, prije 20 godina osvajao i Europske lige.
Danas su Jadranaši u nešto podređenom položaju, ali se oslanjaju na svoje mlade igrače iz svog pogona i to im za sada daje kakve takve rezultate. Naravno, vaterpolo i Split su dva vrlo vezana pojma i uvijek su očekivanja velika, pa tako i od ove momčadi Jadrana, za koju vjerujemo da će ipak kroz koju godinu, budući se radi igračima koji su 20 i manje godina stari, da će kroz koju godinu i oni dosegnuti puno veću kvalitetu. Evo, kao uvod u ovu utakmicu, mala priča o jednima i o drugima. Naravno, neprijeporno da je Primorje veliki favorit u ovoj utakmici i sve osim uvjerljive pobjede Primorjaša bi bilo prvorazredno iznenađenje. Evo, spremaju se plivati Toni Santini i Xavi Garcia. Da vidimo ko će prije doći do lopte. Početak je prve polufinalne utakmice Hrvatskog kupa. Bijele kapice Primorje Erste Banka, plave kapice Jadran Split. Prva lopta je za Jadran. Gluhajić. Banovac. Maras. Udarac preko gola. Vičan nije trebao intervenirati. Kreće napad Primorja. Primorje kreće u najjačem sastavu. Daniel Varga vodi loptu. Na desnoj strani je Xavi Garcia. Deneš Varga s brojem 5. Sandro Sukno 6. Na centarskoj poziciji Kozmi Radu Rumunj. I odmah Peterac. Peterac je zaradio Kozmi Radu, a skrivio ga je broj 8 u Jadranu Marko Maras. Deneš Varga, udarac, golman u jednu stranu, lopta u drugu. Deneš, prvi zgoditak. 1:0 za Primorje. Ostao sam dužan u sastavu Primorja reći još sa brojem 8 Antonio Petrović, a red je ona pobrojati i Spličane. Na desnoj strani je Toni Santini, Marko Maras, spomenuo sam da je na srednjem vanjskom Ivan Banovac, Maroje Gluhajić s brojem 3 na lijevom vanjskom, broj 6 Eugen Tonković i na centarskoj poziciji broj 14 Marino Divković. Lijepi prenos, Divković pokušao da zabije gol iz prenosa, neuspješan, Vičan to lagano brani. Primorje u napadu. Isključenje. Isključen je igrač s brojem 3, Maroje Gluhajić. Igrač više za Primorje. Sukno. Deneš Varga. Xavi Garcia, Daniel Varga. Deneš. Daniel Deneš i Deneš. Drugi gol, 2:0 za Primorje. Napad Jadrana. Banovac na srednjem vanjskom. Polako priva prema napadu. Čeka da mu se njegov centar otvori. I sudac. Bez sudac. Borna Hrestak isključuje igrača Primorja Xavi Garciju. Njegovo prvo isključenje danas. Prvi igrač više za splitski Jadran. Lopta ide okolo. Dijagonala i gol. Gol.
Maroje Gluhajić postiže svoj prvi gol, Jadranov prvi gol i 2:1 je smanjio rezultat. 5 minuta 33 sekunde do kraja prve četvrtine. Spomenuo sam suca B, to je Borna Hrestak iz Zagreba, a onda je red da kažem da je sudac A Vlaho Radičević iz Dubrovnika. Šetka za Petrovića, desna strana Primorja kombinira. Varga 1, Varga 2. Čekaju da se oslobodi Kozmin Radu na centru. Varga mu daje loptu, lopta na Radu i opet isključenje. Isključeni igrač s brojem 11. Banovac i odmah postiže Kozmin Radu zgoditak s igračem više. Vrlo jednostavno odigrao sa suknom i postigao svoj prvi gol, a treći gol za Primorje. Jadran kreće ponovo napad, nakon 3 minute prve četvrtine Primorje vodi 3:1. Maras na 2 metra, malo daleko lopta, Šetka to kupi. Šetka kupi i kreće u napad. U igri kod Primorja i Buljubašić i Pavlo Obradović. Na centarskoj poziciji Primorja je Ivan Krapić, kapetan. Udarac sukna, vratnica. Lopta je za Jadran. Maras vuče loptu po desnoj strani. Gluhajić od bloka, lopta u gol out. Buljubašić po desnoj strani. Lijepa lopta u sredinu za Šetku, asistencija Ivana Buljubašića. Šetka, njegov prvi zgoditak večeras. Reprezentativna veza u Primorju radi. Buljubašić do Šetke i 4:1 za Primorje. Evo, vidjeli ste to i usporeno. Naravno, Mate Jurčević, trener splitskog Jadrana, zna da mora mijenjati što je moguće više igrača da bi koliko toliko mogao plivački parirati Primorju. Iako kad s druge strane imate ovakve zvijezde protiv kojih trebate igrati, onda i takve stvari relativno malo pomažu. Banovac, udarac iz daljine, Vičan to brani. Frano Vičan. Šta reći o njemu? Legenda, bivši reprezentativac i dalje je nepremostiva prepreka za brojne napadače, ne samo u kupu, ne samo u Triglav Jadranskoj vaterpolo ligi, nego i u ligi prvaka koje Primorje ove godine također igra kao i prošle. Igrač više, isključen je Krapić, kapetan Primorja, igrač više za Jadran. Prošli put su ga lijepo odigrali, vidjet ćemo kako će sada biti. Banovac, Maras, blok i nije iskorišten igrač više.
Lopta je za Jadran. 2 minute su do kraja prve četvrtine prvog polufinala Hrvatskog kupa. Primorje 4-1 vodi protiv Jadrana iz Splita. Lopta na centra, međutim on nije uspio zadržati loptu, Buljubašić mu je pokupio i pliva u napad. Na drugoj strani traži šetku, dao mu je malo predugu loptu. Paulo Obradović. Paulo šut i umjesto bloka Gluhajića lopta se odbila u gol, prevarila golmana Vlajića i Paulo Obradović daje svoj prvi gol na večerašnjoj utakmici. Možda kao napomena da su ove dvije momčadi, znači Primorje i Jadran iz Splita, odigrali ove godine jednu utakmicu u Triglav Jadranskoj vaterpolo ligi. Na Kantridi u Rijeci je bilo uvjerljivih 19-5 za Primorje. Jadran je u napadu. Gluhajić. Banovac. Lopta je kod Marasa. Banovac. Daleko su od gola, izgurali su ih Primorjaši i Jadranaše i izgubili su loptu. Sudac Hrestak je dosudio faul u napadu. Kreće brza kontra, Deneš Varga pliva s lijeve strane. Traži mu Paulo Obradović na drugoj strani loptu. Dobije Paulo Obradović loptu, to će ići šut, dijagonala. Paulo lakoćom zabija dijagonale. Pogledajte to na usporenom snimku. Kako to jednostavno izgleda kad radi to majstor. Svaka čast Paulo. Mala mrežica, to ne može se braniti. 6-1 je za Primorje. Primorje Erste Banka u Triglav Jadranskoj vaterpolo ligi u 10 kola maksimalan broj bodova, 30 bez poraza, bez izgubljenog boda. Njima najvažnija pobjeda protiv Juga 14-10. Nešto loši Primorjaši u Champions ligi, u ligi prvaka. Od 3 utakmice jednu dobili, jednu izgubili, jednu igrali neriješeno, ali što je za njih najvažnije, zadnju utakmicu protiv Olimpijakosa u Grčkoj dobili na kraju relativno lako, iako je prvi dio utakmice bio tjesan. Momčadi su se izmenjivale u vodstvu da bi u zadnje 2/4 Primorje stislo i dobilo 12-8. Ta pobjeda ih vraća u život što se tiče plasmana na Final Six Europske lige prvaka. U međuvremenu Šetka je zabio još jedan zgoditak, njegov drugi, i ukupno je to 7-1 za Primorje. Zadnjih 10 sekundi u prvoj četvrtini. Kontrafaul, vidjelo se, ruka je bila na Šetkinim prsima, Gluhajić ga je odgurnuo s lijevom rukom. Neće pucati. Vodstvo od 7-1 Primorja, kraj prve četvrtine.
nas, dragi prijatelji vaterpola, ponovo u prijenosu utakmice prvog polufinala Hrvatskog kupa kojem Primorje uvjerljivo vodi 7-1 protiv splitskog Jadrana. Došlo je do promjene golmana. Frano Vičan, legenda ne samo Primorja, rekao bi, nego i Juga i naše hrvatske reprezentacije, nakon prve četvrtine odlazi na odmor, malo se razbranio, malo se rasplivao i sprema se sutra za finale, a zamijenio ga je mladi Duje Jelovina, Splićanin, Poškovac, koji, kako sam kaže, s 21 godinom je sretan što može igrati u Primorju u ovakvoj fenomenalnoj momčadi i učiti od najboljeg ili jednog od najboljih, ali svakako legende, Frane Vičana. Znači, na golu Primorja u nastavku utakmice bit će mladi 21-godišnji Duje Jelovina. Lopta za Jadran. Prva lopta u drugoj četvrtini za Jadran iz Splita. Tonković je sada na srednje vanjskom kod Jadrana. Tonković kombinira s Marasom. Pa lopta za Gluhajića. Daleko je Tonković. Puca, stativa. Nema zgoditka. Kapetan Krapić je dohvatio loptu i Primorje kreće u svoj prvi napad u drugoj četvrtini. Daniel Varga. Petar Muslim. Varga za Krapića. Krapić drži loptu i ne dobiva faul. Čisto oduzeta lopta. Santini i Gluhajić skupa su uspjeli odnijeti loptu ispred Krapića i Jadran kreće u napad. Maras kod lopte. Rabadan. Ivan Rabadan, isključenje igrača sa brojem 9 Daniela Varge. Prvo isključenje Daniela Varge. Presječena lopta, Čavi Garcia je presjekao loptu, Primorje se obranilo s igračem manje. Trener Asić iskoristio je ovo isključenje Daniela Varge da ga malo odmori, ubacio je Paula Obradovića umjesto njega. Inače, kad sam spomenuo trenera Asića, valja reći da je on, što bi rekli u Splitu, dite Jadrana. 12 godina je igrao za Jadran, da bi nakon toga igrao još i sezonu u Pošku i krenuo u trenerske vode. Najprije radeći sa mlađim selekcijama hrvatske reprezentacije, pa kao pomoćnik Ratka Rudića 2005. godine na svjetskom prvenstvu, a evo seniorski vaterpolo je počeo voditi momčadi u Medveščaku, da bi sada došao do trenera Primorja, 40-godišnji Ivan Asić. Sada u rukama ima stvarno, rekao bi čovjek, dream team. U međuvremenu Rabadan pokušava parabolom, neuspješno. Jadran u napadu i sudac Rajčević sudi kontra faul. Ide kontra, Paulo Obradović ako dobije točnu loptu, to će biti gol. Paulo vidi da mu stiže s druge strane Sandro Sukno, ali osjetio da može i sam zabiti i zabio je. Paulo Obradović, 27 godina, njegov Primorje vodi 9-1. Gol iz kontre.
Paolo Obradović, njegov treći zgoditak za vodstvo Primorja 9-1. Jadran je u napadu. Jadran je u napadu. Broj 7, Toni Santini. Isključenje. Isključenje igrača sa brojem 12 Garcije. To je njegovo drugo isključenje. Igrač više za splitski Jadran. Gluhajić. Udarac, ništa, pokraj gola. Nekoga je lopta dirala u bloku i odbila se pokraj gola. Paolo Obradović kod lopte. Lagano vuče napad Primorja po desnoj strani. Evo. Sukno. Sandro Sukno. Kozmi Radu zaradio je još peterac. Zaradio je peterac. Marko Maras, druga osobna greška. Peterac će izvesti Sandro Sukno. Udarac, gol. Deset 1 za Primorje. Na polovici druge četvrtine prednost od 10-1. Napad je Jadrana. Vratio se Ivan Banovac na poziciju srednjeg vanjskog. Rabadan kod lopte. Banovac proplivava. Hoće li dobiti loptu? Lopta na Gluhajića. Lopta sada kod Banovca. Lijepo se krenuo, ali sudac Rajčević sudi topljenu loptu. Sudac smatra da je Banovac kod povlačenja loptu potopio i dosudio mu je topljenu loptu. U međuvremenu Obradović u napadu. Krasna akcija. Buljubašić tražio je Radua na drugoj stativi, vidio ga je lijepo, mrvicu previsoka lopta, inače bi ovo bila najljepša akcija do sada, da je došla do Radua i da je on zabio gol. Lijepo su ovo Primorjaši iskombinirali. Nije ni čudo koliko ima u toj momčadi zvijezda i koje iskustvo. Jadran daleko odguran presingom, isticalo je vrijeme napada i Banovac je bacio loptu, u stvari Gluhajić je bacio loptu skroz u korner. Napad je Primorja, Šetka, Radu je na centru i opet, ne, ovaj puta kontrafaul sudi Borna Hrestak. Kontrafaul Radua, lopta je za Jadran iz Splita. Već sam zaustio reći da je ponovo isključenje, međutim Radu se što glavom, što leđima odgurnuo i to je sudac vidio kao kontrafaul. Gluhajić kod lopte. Držanje Paola Obradovića i isključenje. Njegova Paulova, znači prva osobna greška. Mate Jurčević, trener Splićana, zatražio je time out. Ne bi li
Jadrano iskoristio ovog igrača više i postigao svoj drugi zgoditak. I evo, mali pogled na statistiku, vrlo skromna statistika Jadrana Splita, a s druge strane Primorjaši 100% u petercima, 100% s igračem više, vrlo malo griješe kod udaraca, visokih 83%. Golman nije imao puno prilika za obrane, samo 2 obrane, što Vičana, što sada Jelovine koji je zamijenio Franu Vičana na vratima Primorja. Jadran ima igrača više. Prvog je iskoristio i to je jedini gol koji su dali. Da vidimo može li još jedan put to ponoviti. Brzo ide lopta na ruke. Bio je tu malo i udarca Sandra Sukna, ali dobro. I blok, ponovo lopta. Ramadan i ništa. Ništa nije. Još jedan neiskorišten igrač više Jadrana. Šetka u napadu. Muslim po sredini gola kao i stopa Petar Muslim zabija svoj prvi gol na večerašnjoj utakmici. 10 golova prednosti za Primorje, 11-1 je rezultat. Minuta i pol do kraja druge četvrtine. Ova utakmica je kod ovakvog rezultata možemo praktički reći riješena. Spličani, Jadran iz Splita je ipak svoje sve dao u četvrtfinalu Kupa Hrvatske kada su sa 12-11 u egal utakmici pobjedili Poška. Koliko je utakmica bila napeta i borbena pokazuje i podatak da je trener Jadrana Zajmović dobio crveni karton na toj utakmici i zato ga večeras nema na klupi. Njegovu ulogu je preuzeo trener mlađih kategorija Mate Jurčević. Kontrafaul Jadrana. Lopta vraćena golmanu da je izvede. Kreće kontra Primorja. Daniel Varga, Petar Muslim kao drugi centar, kao udarac i obrana golmana Vlajića. Jadranaši su, koliko imam informaciju, tek danas došli na sam dan utakmice u Zagreb. Naravno, u ove teška vremena bitno je zašparati svaku kunu, a pogotovo noćenje u Zagrebu koje sigurno nije jeftino. Znajući da igraju protiv Primorja, znajući da igraju protiv, a praktički reprezentacije svijeta, oni su odlučili da će doći na dan utakmice i ukoliko budu poraženi, a sva je priga 110, odmah se vraćaju u Split. Ali ne predaju se. Petar Popović je dao drugi gol za Jadran, svoj prvi, i smanjio rezultat na 11-2. Primorje ima još priliku za jedan udarac iz daljine. Muslim i još jedna obrana Vlajića. Ali ovo je bilo predaleko da bi Petar Muslim zabio. Dragi prijatelji vaterpola, evo na polovici smo utakmice, sada je pauza od 5 minuta, odmorite se malo. Primorje u prvom polufinalu Kupa Hrvatske vodi protiv Jadrana iz Splita 11-2.
Evo nas, dragi prijatelji vaterpola, između druge i treće četvrtine prve polufinalne utakmice između Primorja Erste banke iz Rijeke i Jadrana iz Splita. Uvjerljiva prednost Primorja 11-2. Ne iznenađuje ovolika razlika. Primorjaši su početak utakmice shvatili ozbiljno, žele to što prije riješiti i onda se malo i u nastavku utakmice odmarati i pripremati za sutrašnje finale. Statistika na kraju prve dvije četvrtine na poluvremenu nešto malo promijenjena u odnosu na prethodnu, ali i dalje je vrlo visoki postotak šuta kod Primorjaša. S druge strane, Jadranaši se nisu baš istakli preciznošću, tako da i sam rezultat pokazuje da nisu bili previše uspješni u šutevima. I trener Mate Jurčević je dao priliku drugom rezervnom vrataru Tomislavu Ančiću, koji je zamijenio Vlajića na golu Jadrana iz Splita. Evo pogled na statistiku Primorjaša. Garcia ima 2 izbačaja, to je možda najvažniji podatak, a nepogrešivi su Radu, Varga, Deneš i Paolo Obradović sa 100% šutom. Kod Jadrana 2 isključenja ima Maras. Jedini strelci Gluhajić i Popović. Da, nekad je ova pauza između četvrtina od 5 minuta i preduga, igrači su već davno spremni, ali evo, semafor odbrojava zadnjih 15 sekundi, svi su na svojim mjestima, polako se i pune tribine za drugu, vjerujem ipak nešto napetiju, zanimljiviju utakmicu koja će se u 18 sati odigrati između Mladosti Zagrebačke i Juga iz Dubrovnika. Sve je spremno, počinje treća četvrtina prve polufinalne utakmice. Primorje, Jadran iz Splita. Plivaju Sandro Sukno i Petar Popović po loptu. Sandro brži, napad je Primorja. Garcia do Sukna. Na centru je kapetan Ivan Krapić, reprezentativac Primorja. I kontrafaul. Kontrafaul, lopta je za Jadran. Broj 5 kod Jadrana ušao je Luka Kaleb na desnom vanjskom. Banovac. Čvrsti presing Krapića na Banovcu. Jednako tako Sandra Sukna na Anteju Divkoviću. Udarac Kaleba blokirao je to Deneš Varga. I lopta za Primorje. Sandro Sukno traži isključenje jer je povučen, ali ostaje isti broj igrača u plivalištu. Varga do Varge. Pa za Krapića, Krapić parabola, lijepi gol Krapića. Ivan Krapić, kapetan Primorja, njegov prvi zgoditak. (12:2). 12:2 vodi Primorje. Krapić poslije gola odlazi na klupu, a zamijenio ga je Kozmin Radu. Rumunj, inače bivši igrač Mladosti, došao u Primorje
Evo ga, izbačaj Deneša Varge. To je njegovo prvo isključenje. Jadran ima igrača više. I zgoditak. Marino Divković. Njegov prvi zgoditak. Lijepo odigran igrač više. Broj 14 Marino Divković. Ide Primorje u napad. Muslim. Antonio Petrović. Daniel Varga. Netočno dodavanje, inače Antonio Petrović je lijepo uplivao, oslobodio se, ostao je sam, ali Daniel Varga mu nije uspio dodati točnu loptu. Jadranaši su se obranili i sad oni kreću u napad. Visoki presing Petrovića tu na polovici Jadrana čak. Faul za Jadran. Čvrsto igra Primorje u obrani. Ne dozvoljava nego ovakve šuteve, rekli bi iz očaja, a onda to Jelovina lako pokupi. Sandro Sukno po desnoj strani. Sam je doplivao do pred gol. Asistirao Kozminu Radu, koji lakoćom zabija svoj drugi gol. (13-3). Kozmin Radu, 32 godine, bivši igrač Mladosti, Rumunj, rumunjski reprezentativac, pojačava Primorje na centarskoj poziciji. Oni Krapić se izmjenjuju na pozicijama centra. Kaleb, Banovac, faul i sada će biti isključenje. Isključen je igrač brojem 9 Varga. Vargino drugo isključenje. Jadran s igračem više, igraju 3-3, lopta do Kaleba na stativu, ali netočno dodavanje. Netočno dodavanje, prisjekao Garcia, Primorje se obranilo s igračem manje. Garcia pliva s loptom, daje na 2 za Radua i odmah isključenje. Isključenje igrača s brojem 10 Rabadan. Primorjaši s igračem više. Udarac Petrovića, obranio je golman Ančić, sada Garcia pokraj gola. Još je 7 sekundi do kraja napada Jadrana, morat će ići šut ili bacanje lopte u korner. 3 minute do kraja treće četvrtine, Primorje kreće u napad. Čavi Garcia kod lopte.
usporilo je malo Primorje tempo, nema potrebe da se previše troši snage. Razlika je dovoljna, velika i Primorjaši to sada rekli bi odrađuju posao. Lijepo dodavanje, udarac Daniela Varge, vratnica. Lijepo dodavanje Garcije za Vargu, no on je pogodio samo vratnicu. Banovac. I osvojena lopta Primorja. Primorje kreće u još jedan napad. Garcia vuče kontru. Ima igrača više, 5-4 ide kontra. Da li će Primorje realizirati? I isključenje. Isključen je igrač sa brojem 5. Luka Kaleb. Njegovo prvo isključenje. Muslim izblokiran. Izblokiran Petar Muslim. Santini mu je, rekli bi, opalio bananu. Time out traži Matej Jurčević da se njegovi igrači malo ispušu, odmore. 2 minute do kraja treće četvrtine. Primorje uvjerljivo vodi 13-3. Evo, nastavak je utakmice prvog polufinala Primorje Jadran Split, polufinale Hrvatskog kupa. Igrač više za Jadran, Buljubašić je isključen. Njegovo prvo isključenje. Jadran ponovo igra 3-3 s igračem više. I bit će još jedno isključenje. Isključen je igrač sa brojem 4 Ivan Krapić. Njegovo drugo isključenje. Ali sad se vratio Buljubašić, tako da je 6-5, igrač više i gol zabija igrač sa brojem 8 Marko Maras. Njegov prvi zgoditak, četvrti Jadrana. Jadranaši su smanjili na 13-4. Evo na desnom krilu Anđela Šetke. Njega nismo baš danas puno viđali. U sredini na srednjem vanjskom Paolo Obradović kod Primorja, Muslim lijevi vanjski. Lijevo krilo je Dario Rakovac. Isključenje za Krapića. Isključen je igrač sa brojem 7 Santini. Santini, njegovo prvo isključenje. Primorje ima igrača više i oni izvlače u 3-3. Obradović, Njiše, Muslim za Rakovca, međutim igrač je bio na njemu, pala mu je lopta i sada se usporilo. Vratio se igrač Jadrana, pucat će Obradović. Ali kakav top ima taj čovjek u ruci. Skoro da je svejedno da li je igrač više ili nije. Paolo svojim četvrtim golom u same rašlje povisuje na 14-4. Toni Santini je vidio na semaforu da ima puni napad i to će odigrat, znači do kraja isteka vremena
će držati loptu i tek pred kraj napada pokušati uputiti šut. Primorjaši opet u presingu. Ne daju disati Jadranašima. Maras. Na desnom krilu je Tonković, Eugen. Mali nesporazum, Krapić je plivo napred, nije vidio da je lopta za Primorje i sudac je zbog neizvođenja dosudio loptu ponovo za Jadran. 7 sekundi do kraja. Morat će neka brza kombinacija, pokušaj šuta. 4-2, 3 sekunde do kraja. 3 sekunde do kraja, šut iz daljine i obrana. Pucao je Toni Santini, obrana je Jalovine. Treća četvrtina je završila, Primorje vodi 14-4. Evo, dragi prijatelji vaterpola, rekli smo da su ovo praznici vaterpola. Vidite, na tribinama se skupila mnoga poznata vaterpola imena, što ne čudi budući da je večeras svečano proglašenje laureata vaterpolo sporta, a sutra prije finalne utakmice će biti održana i Skupština Vaterpolo saveza Hrvatske. Ovo su dani, kad kažem, zbrajaju se rezultati i dostignuća. S jedne strane Jadran iz Splita koji je 9. trenutno u Triglav Jadranskoj vaterpolo ligi sa 10 bodova. Njihov uspjeh je prolazak u polufinale kupa pobjedom protiv Poška, a Primorjaši s druge strane 100% u Jadranskoj vaterpolo ligi, 30 bodova, 10 sigurnih pobjeda. Malo lošiji rezultati obzirom na momčad, naravno 99% momčadi bi bili savršeno zadovoljni sa rezultatima koje ima Primorje, ali s obzirom na kvalitetu momčadi Primorjaši su ipak malo nezadovoljni Champions ligom, ligom prvaka, gdje imaju od 3 utakmice 4 boda, pobjedu, neriješeni poraz. Dodatno komplicira situaciju njihovu u ligi prvaka to što su u grupi sa Barcelonetom, koja je sigurna za Final Six kao domaćin, sa Pro Rekom, isto tako momčadi punom zvijezda, i sa našim Jugom. Dakle, budući da Barceloneta ima zagarantirano mjesto u Final Six kao domaćin, praktički ostaje u toj grupi još 2 pozicije za koje će se boriti Reko, Jug i Primorje. Ali ostavimo sada ligu prvaka. S njome će se baviti Primorjaši i Jugaši od sredine siječnja iduće godine. Vratimo se na ovo što Primorje završava ovu utakmicu i sasvim izgledan plasman u finale kupa koji će se odigrati sutra u 18 sati. Jadran je u napadu. Maro je Gluhajić kod lopte, krivo dodavanje, izgubljena lopta. Maras je izgubio loptu. Primorje kreće napad, ali otima loptu Toni Santini. Lopta je za Jadran i lopta je za Divkovića. Marino Divković sam ispred golmana Jalovine. Njihanje i zgoditak. Zgoditak, vrlo sigurno. Splitski Jadran daje 5. gol, a Marino Divković, 19-godišnji Marino Divković, njegov drugi zgoditak na ovoj utakmici. Primorje u napadu. Paolo Obradović kod lopte, Antonio Petrović, pa Šetka na ljevom vanjskom. Obradović
šut i lijepo brani Ančić. Lijepa obrana Ančića. Ovo je bio brzi šut na prebačaj. Paulo je puknuo iz prve, dobro je puknuo, ali Ančić je to odlično branio. Napad je Spličana. Banovac. Gluhajić. Udarac. Felšana lopta. Jelovina se nije dao iznenaditi. Korner je za Spličane. Tonković. Maras. Šetka ga napada. Lopta je za Milardovića, Nikolu Milardovića, pa ponovo za Marasa. I presječena lopta Čavi Garcije. Španjolskog, reprezentativca u redovima primorjaša. Garcia na Radua i brani Ančić. Radu je bio sam, dobio je lijepu loptu od Garcije, ali Ančić je to kvalitetno branio. Banovac. Ističe napad Jadrana. Neće biti šuta, jer Paulo Obradović na beku uzima loptu i zarađuje isključenje, ali ispala mu je lopta dok je izvodio faul i lopta je za Jadran. Sve je ispravno dosuđeno. Obradović je dobio isključenje, ali kod izvođenja ispala mu je lopta i skliznula i uzeli su Jadranaši i sada, iako imaju igrača manje, jer je u međuvremenu imaju loptu. U međuvremenu je ušao igrač, tako da je to neiskorišten igrač više za Primorje, iako ono nije praktički ni došlo do napada. Banovac. Udarac iz daljine, isticalo je vrijeme. Golman je to obranio i lopta za Obradovića. Neće mu sad valjda ispast lopta. Neće Paulu. Paulu jednom ispadne lopta valjda u 5 utakmica. Garcia. Šetka. Garcia. Čekaju Radua na centru. Dobiva Radu loptu za Muslima. Muslim šut i još jedna obrana Ančića. Razbranio se Ančić u ovoj zadnjoj četvrtini. Točno smo na polovini zadnje četvrtine. Rezultat je 14-5 za Primorje. Primorjaši su već odavno u finalu kupa. Pa evo, koristim priliku za prijatelje iz Rijeke koji su možda i razmišljali da li doći ili ne. Neka se sutra zapute i pobodre Primorje u finalu. Evo, prekinuta utakmica. Čini mi se da je istek vremena bio kod Jadranaša i da će lopta biti lopta je za Primorje. A što reći za Jadranaše? Oni su, koliko vidim na njihovim internet stranicama, svoj domjenak odradili prije 2 dana. Profeštali, malo pojeli bakalara i fritula i nakon večerašnje utakmice vraćaju se u Split. Ne vjerujem da će biti pretjerano tužni. Odigrali su jednu solidnu mušku utakmicu, ali s ovolikom razlikom u kvaliteti između Jadrana i Primorja ovih 9, eventualno na kraju do 10 golova razlike može se smatrati sasvim prihvatljivo za Jadran. Njima je to zadnja utakmica ove sezone. Na lagani će odmor, iako to u vaterpolu svijetu ne znači odlazak u nekakve egzotične destinacije kao u nogometu.
u vaterpolu odmor znači da će samo malo više plivat i ići u teretanu i neće morat putovat. Evo, utoliko će se odmarat, da neće morat biti na putu, a nastavak sezone je već početkom siječnja kad se nastavlja Triglav Jadranska vaterpolo liga. Kontra faul dosuđen Kozminu Radu. Trener Mate Jurčević, danas prvi trener Jadrana, zatražio timeout. Ako sam dobro sve pratio, mislim da Asić možda jedan timeout samo iskoristio. Iako i jedan i drugi trener imaju na pravo na 4 timeouta u svakoj četvrtini po jedan, Asiću to nije bilo bitno danas u ovoj utakmici. Dragi prijatelji vaterpola, 2,5 minute prije kraja polufinalne utakmice. Primorje vodi protiv Jadrana iz Splita 14-5. Jadran je u napadu. Divković Anteo dodao je do Marina Divkovića koji je zaradio isključenje. Antonio Petrović. Antonio Petković. Njegovo prvo isključenje. Napad, blok. Blok, nema zgoditka Jadrana s igračem više. Buljubašić pliva sam pred gol. Pokušaj udarca dijagonale, još jedna obrana Ančića. Ančić je nakupio dosta obrana u ovom drugom poluvremenu kad on brani. Nekoliko vrlo lijepih obrana. I praktički možemo reći da on održava Jadran na, kažem, po meni prihvatljivih 90 razlike. Šut Santinija, obrana Jelovine. Ne može Jadran zabiti tako lako gol Primorju. Evo ga, u posljednjoj smo minuti ovog susreta, praktički možemo ga polako i na neki način zaključivati, ali nemojmo zaključiti prije nego što upišemo zgoditak Banovcu Ivanu. Krasan gol. Krasan gol sa lijepo pogođena dijagonala. Rekli bi sa centarske pozicije, ali on se izvukao na dobri 5-6 metara. Lijepo je to Banovac pogodio. Zadnjih 40 sekundi, preduga lopta Šetke. Krapić nije mogao do nje i Jadran će imati posljednji napad na ovoj utakmici. Rezultat je 14-6 za Primorje. Primorje je u finalu koje će igrati sutra, a protivnika će doznati za otprilike 2 sata kad završi utakmica između Mladosti i Juga. Također će Furki Sport prenositi i tu utakmicu, pa za vas koji volite vaterpolo, a vjerujem da ih takvih ima puno, odmorit ćete se po završetku ove utakmice i pripremite se za 18 sati kada je na programu drugo polufinale Mladost Jug. Imat ćemo i nagradnu igru, budite uz Furki Sport, a ovu utakmicu zaključujemo sa konačnim rezultatom. Primorje je prvi finalist vaterpolo kupa
za 2013. godinu. Pobjedilo je splitski Jadran 14-6. Hvala na pažnji i čujemo se u 18 sati nešto prije toga. Uživajte.